Sibingelele kubunaka ukufika khona lo mbukiso. Sicela ukuthi ingane zakwethu ni-like, ni-subscribe, ni-comment, nenze konke okufanele ukuze nizokwazi ukuthi nithole lonke amavidiyo ngaso sonke isikhathi. Zithi-ke namhlanje-ke inkosi kaMaskandi lapho uMthandeni SK owaziwa kakhulu kuMaskandi ngamahithi afana no-Paris, o-Gucci, kanjalo nje iy'ngoma ey'ningi zakhe. Usethenge-ke lapha unyunyuvu lwemoto lapha yakwa-Ford i-Raptor 2026 model. Abazi imoto-ke bayazi ukuthi le moto imoto esezingeni eliphezulu nebiza kakhulu, okusho ukuthi-ke insizwa efana njengalezi umculo uyayisebenzela laphana ingane zakwethu. Ubesenxenxa-ke lapha ekhasini lakhe ukuthi-ke abaqhubeke abantu bemsapothe ngoba iy'thelo uyayibona ezinhle zempumelelo yakhe. Sibonile-ke namakhiti angoma akhe lapha ejabule kakhulu lapha otekisi umfo kaNtetha nensizwa omshovo laphana zijabule, kuyakhombisa ukuthi umsebenzi uhamba kahle kakhulu. Injalo-ke mzakwethu-ke cela ningakhohlwa ukulike, nikhomente, nishare amavidiyo wethu bese-ke niya-subscribe ngane zakwethu ukuze sizokhula sibe umndeni omkhulu. Sibonge kakhulu.